ibihe byiza kuri wowe wakanze subscribe, reka ngushimire cyane kuko ikiganiro cyose dushyizeho uhita ukibona, ndetse nawe utarayikanda ubona ibyo dukora biri interesa wagikanda kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu bya gospel ndetse n'andi makuru yandi tugenda tubagezaho atandukanye. Hanyuma uyu munsi mbere yo ndaho yuko njya muri operation nabateguriye, ndagira ngo dusubire i Kigali gatoya. I Kigali ibintu birashyushye, abantu nyine bari kuvuga abandi bantu, ngira ngo tuvuye kuri Yago tugiye kuri Sabe tumugarutseho kuko ntago bwari bwo bwa mbere, ariko nyine no kwihangana. Sabe reka mwihanganishe kuko aho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi. Kigali rero hari crise muri showbiz, bien sûr ntago ari crise mu Rwanda cyangwa mu gihugu, ahubwo ni muri showbiz muri rusange. Hari crise muri showbiz kubera ko ubu showbiz yo mu Rwanda ivuga abantu kurusha kuvuga ibikorwa by'abantu. Icyo ni ikibazo rero gikomeye muri showbiz, kubera ko muri showbiz yagombye kuba ivuga ngo umuhanzi kanaka yakoze ibi, yagize gutya, dore indirimbo nshyashya, dore iki, dore ibiterane, ibitaramo n'iki byose. Ariko ubu ngubu abanyamakuru bo mu Rwanda cyangwa se aba-YouTuber bo mu Rwanda bavuga cyane abantu kurusha uko bavuga ibikorwa byabo, which is very bad. Kuvuga abantu, kuvuga umuntu, niho usanga umuntu azwi cyane ariko nta kintu azwiho. Like hari nk'abantu kuri YouTube usanga ngo umuntu ni pasiteri nta rusengero agira, niho usanga umuntu ngo ni umuhanzi nta ndirimbo agira, ntazwi. Usanga rero nyine turi gukora amazina y'abantu ariko batagira ibikorwa. Donc ni imirimo cyangwa se ni izina ry'umuntu ariko ridafite igikorwa, ridafite ikintu rimaze. So ibyo rero bitandukanye ngira ngo na showbiz ya kera mu myaka yashize za 2018 ndetse kugera nko muri 2015 wasangaga abanyamakuru benshi bari bahari, ngo ndavuga bakoraga Sunday Night, bakoraga Salus Relax, bavugaga cyane ibikorwa by'abantu kurusha kuvuga abantu. So ubwo rero nyine wenda wasanga rero turunire tugezemo, reka ntihanganisha abantu bose bagirwaho ingaruka no kuvugwa nabi cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Reka rero muri uyu mwanya wowe wakanze subscribe nawe utarayikanda, mwese mbatumire muri kino kiganiro tugiye gukora. Ni ikiganiro ngira ngo kiraza kumara iminota mikeya kuko ni operation nanjye nshaka gukora, nshaka gukora operation ku mugabo witwa Gitwaza. Ni Apotre Gitwaza Paul. Apotre Gitwaza Paul ni umugabo ufite izina rizwi mu Rwanda ndetse no mu karere k'u Rwanda, akaba ari umwe mu bantu bakomeye mu ivugabutumwa kandi bazwi. Uyu munsi ndakora operation kuri Gitwaza Paul. Ni operation nise ngo Gitwaza Paul muri Côte d'Ivoire. Gitwaza Paul muri Côte d'Ivoire, Gitwaza Paul muri Afrika muri rusange, Gitwaza Paul ya Mouscrou kuko niho bakora igiterane muri Côte d'Ivoire. Mu kwezi kwashize ni operation raza kwifashisha n'ama image menshi. Mu kwezi kwashize mu matariki ya 26 gutyo muri Senegal, muri Côte d'Ivoire naga muri Senegal, habaye igiterane gikomeye cyane. Ni igiterane bise conférence apostolique. Donc ni igiterane cyari cyahuriwemo n'aba apotre bavuye mu mpande zose z'isi. Harimo abavuye mu Bufaransa, harimo nk'uyu nguyu witwa Apotre Jean-Marc Potenti, akaba aravuye mu Bufaransa. Harimo avuye muri Ecosse, ni umudamu yitwa Catherine Brown, Apotre Catherine Brown. Harimo uwavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Amerika yitwa Apotre John Kelly. Hakaba kandi na Apotre wari wavuye muri Côte d'Ivoire, ari we wari wahostinze kino giterane, yitwa Apotre René Pan, sinzi niba ariko babisoma mumbabarire. Akaba kandi na Apotre Gitwaza Paul. Ndagira ngo iyi operation ndi nahangaha ihereye cyangwa se nahangaha ishingiye kuri uyu mugabo witwa Apotre Gitwaza Paul turi kubona kuri iyi affiche. Gato mbere yuko wenda ninjira mu cyo nise operation, reka
mbaze babwire kuri Gitwaza Paul. Gitwaza Paul ni umugabo w'umuvugabutumwa uvuga ubutumwa bwiza, akaba yaravukiye muri Kongo, Iminembwe cyangwa se mu Bijombo, niko we yabitangaje mu kiganiro cyacu twagize ubushize tumuvugaho, n'ubundi mwumvishe n'ijwi ryavuga ko ariho yavukiye mu Bijombo iwabo. Hanyuma Gitwaza Paul yize amashuri bisanzwe, hanyuma afata urugendo ajya i Nairobi mu gihugu cya Kenya, aho yateguraga urugendo rwo kujya muri Amerika, muri South Africa. Ageze i Nairobi yateze bisi aza mu Rwanda. Reka twumve uko byagenze. D'abord ukuntu byagenze gute kugira ngo aze mu Rwanda. Nairobi arakantu kabayeho mu mujyi wa Nairobi. Reka twumve Gitwaza ukuntu bisobanura byagenze gute, ibyamubayeho agiye gutega bisi. Reka tumwumve. Umunsi nari muza hano mu Rwanda. One day when I was coming here in Rwanda, nitabye umuhamagaro. I was answering the calling. Imana yari yampaye iminsi 10 yo kuba muri Kenya. God had given me 10 days to live in Kenya before coming iminsi here. 10 igera nta faranga. After 10 days I didn't have money. Ndayibwira nemeye ariko nabona ushaka kunyica. I said, God, I have accepted, but it's like you want to kill me. None ndagiye kuri bisi. I'm going to the bus. Nijire mbabwira ko nta faranga mfite. I'll tell them I have no money to go back. Ngenda n'ibikapo byanje. I went with my bag. Ngeze era nsanga hari umurongo muremure. When I reached there, I found a long queue. Hagarara inyuma. I stood on the queue. Turagiye. We moved towards the bus. Imbere yanje hari abantu babiri. There were 2 people at the bus. Abagura tike. People buying tickets. Umugore wari mugurisha amatike yari ateye ubwoba. The woman who was selling tickets was n'abafite quite amafaranga frightening. akabatuka. Even those who had money, she would insult them. Ijwi rirambwira ngo abafite amafaranga arabatutse, urajari umubwira ngo Imana igutumye mu Rwanda nta faranga ufite, we aragufunga nsukugutuka gusa. And the voice told me, she's insulting people who have money. Now you are going to her and you have no money and you're going to tell her God is sending you to Rwanda? How? Ngira ubwoba nongera gusubira inyuma y'umurongo So kandi wari. I went to the end of the queue again because I was afraid. Ngiye ku intercede ngere hari ansanga ya. I said I'm going to intercede for her. By the time I get to where she is, she was going to give me a ticket. kandi sanga none yari yamavubi yasaze ko aratuka banahagaze. When I got there, she was very angry and insulting everyone on the queue. Ndavuga reka nsubira inyuma. I said, let me go back to the end of the queue. Nagiye inyuma gatatu. I went there 3 times. Hanyuma so hasigaye noneho nkabane imbere. We had like 4 people in front of us. Ndavuga noneho mana ndiyahura. I said, God, this is suicide. Gihagaza. As I was still standing, haza umudamu. There came a woman. Mbona mpagaze iruhande. She stood next to me. Ngoye Paulo muhubiri. And she said, preacher, Paul. Ndamubaza habari. I said, hi, how are you? Wagiye kuntinza kandi ko ndapanga imitwe yanjye. This one is going to waste my time and I'm trying to come up with a strategy. Noneho arambwira ngo iyo ngo ndani ya kibeti cyangu niko yavuze ngo muri sakame. And she said, in my handbag, this woman said, in my handbag, I have a few shillings, a little money. She took 2,000 shillings. I calculated. I calculated and I said, from Nairobi to Kampala, it's 1,000. From Kampala to Kigali, it's 1,000. So it adds up. So I turned and looked at her and asked her, do you know me? Where do you know me? Now I was ready to give her the attention. She said, you preach. There is a place I saw you preach, man of God. Where are you going? I was thinking of how to keep the money in my pocket and thank her. She disappeared. I checked the whole queue. As I was thinking of keeping the money. It's from here to the gate. The queue. I said, there is no problem. I rushed. I went to see. There was no person. I said, maybe she's in the toilet. But where is this woman? I went to the toilets checking for the woman who had given me money. What was I looking for? I wanted to say thank you. She didn't give me time to say thank you. I looked for the lady in the toilets.
Imana ishimwe nta mudamu warimo. Praise God, there was no woman in the toilet. Maybe I could have been imprisoned if I would have walked on a woman in the toilet. The toilets were empty. I said maybe she went to the men's toilets. I was confused. I didn't know that God can do such miracles. In a short while, I went back to the queue and it came back to my mind. Maybe it was an angel from God. And they're the ones who work like this. Very fast like wind. I reached here at the taxi park. I couldn't find 10 pennies, 10 coins to call. Back then, there was a kiosk place people could call. I gave them a business card of a person I knew. They called them. And I started wondering, how am I going to tell them that I don't have 20 francs to pay for the call? I talked to this person. And this person told me, stay there, I'll come to pick you. And I said, I'll tell this person that the person who is coming to pick me will pay for the call. Nakomeje mureba n'amasoni nkamubwira urihangana gato arambura ngo niki kwishura hajya nanga aravuga ngo nono nabiguhereye ubuntu kandi yarafite kajya kabara muri bukudu telefone twakera twarabaraga yari yabaze arambura ngo nongo we sinkwishuza ndavuga ari kwiyimana muri Kenya iyo ni inkingi na kwa rubangura yashinze indi hallelujah. Iyo ngeze rero mu bibazo nk'ibyo nyibutsa Imana y'i Nairobi kayibutsa Imana yo kwa Rubangura nejo rero nzayibutsa Imana yo mu Gasyata nzayibutsa n'Imana y'Nyacyonga ningera mu bihe bikomeye iyo niyo Mana dukorera. Hallelujah, 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 hallelujah. Hey! Gitwaza rero ageze mu Rwanda, ageze mu gihugu cy'u Rwanda, nibwo yatangiye umurimo w'Imana, ashinga ministeri bise Authentic World, ari nayo yavuyemo Zion Temple Church, yavuyemo n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye, harimo radio na televiziyo, harimo insengero nyinshi zitandukanye mu Rwanda, harimo ndetse n'ibikorwa by'ubuzima, harimo bafite ngira ngo centre de santé n'amashuri n'ibindi byinshi cyane, byose biri muri Authentic World Ministry. Gitwaza Paul muri iyo ministeri yo mu Rwanda cyangwa se muri iyo ministry niho yakoreye umurimo, ni naho n'uyu munsi acyukorera. Hanyuma atangira ibikorwa bitandukanye, harimo iyo church iraguka cyane igera ku rwego namwe mubonaho mubona igezeho. Afite church zikomeye ku isi hose, ariko ahantu afite urusengero rukomeye cyane ngiye nshaka no kuzasura by'umwihariko ni urusengero ruri Texas muri Amerika. Afite urusengero rukomeye runini ruri ku rwego nyine mpuzamahanga, ruri ku rwego rwa Amerika. Urumva umunyarwanda uvuye mu Rwanda akajya gushinga urusengero muri Amerika, ni urusengero ruri kuri standard z'abanyamerika, ni mega church nziza cyane iryoshye, ngira ngo muri kubona hano ku mafoto ku mashusho. Ahangaha niho Gitwaza ateranira, niho asengera. Iyi church ni Zion Temple Celebration Center ariko muri Texas. Wow, murabona ko biryoshye. Hanyuma Gitwaza rero usibye n'ibyo ngibyo ategura ikindi gikorwa cyitwa Afrika Haguruka. Ni igikorwa ngaruka mwaka kiba buri mwaka. Uyu mwaka nabwo hari habayemo ibintu bikomeye cyane, atumira abapasteri bakomeye, atumira abavuga ubutumwa bakomeye cyane. Murabona nk'iyi post ndi muri kubona ni post yashimiraga abantu bose bitabiriye Afrika Haguruka muri uyu mwaka. Akaba aravuga ati mwankora ibintu bikomeye cyane, mwarakoze kwitabira cyane ko bitari byoroshye ngo twavuze ko yateguye ino Afrika Haguruka, hanyuma Mignone nawe ategura All Women Together, cyangwa se byarahuriranye, I don't know, ashobora kuba ari coincidence, I don't know, ariko nyine byabereye igihe kimwe. Urumva nyine ntago byari sawa cyane, ariko abantu baritabira, abakozi b'Imana bakomeye baraza. Uyu munsi rero iyi operation nshaka kubabwira yo muri Côte d'Ivoire, ndagira ngo mbabwire ngo mushobora kuba mufite dufite umuntu witwa Gitwaza mu Rwanda, ariko abantu mutazi. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi, ndababwira ibindi bintu mutazi, ndababwira indi sura Gitwaza abantu mutazi, ndababwira indi image Gitwaza abantu mutazi, ndababwira Gitwaza mutazi.
okay, hari abantu nyine mumuzi, hari abantu musengerewe, abantu mubana nawe buri munsi, abantu mutemberana, musangira agakawa, you know, wenda mushobora kuba mumuzi, ariko abantu benshi Gitwaza ntago mumuzi, mumubona gutyo gusa, mumubona agenda mu abwiriza kuri YouTube, muzi ko buri munsi atanga ijambo ry'Imana kuri social media ziwe, ariko Gitwaza ngenzi neza ko abantu benshi mumubona gutyo gusa ngo Gitwaza. Hari abamuvuga ngo ni Illuminati, ngakorana n'amashitani, ngakorana n'abadayimoni, akorana n'ikuzimu, donc bamuvuga ibintu byinshi cyane, of course nk'umu public figure birumvikana, ariko Gitwaza ubundi wanyawe ninde? Gitwaza, Apotre Gitwaza, nagira ngo tumwongereho n'akandi kantu, kuko ni Dr Apotre Gitwaza, ni docteur, donc ni umuntu wasoma, ni umuntu wize, ni umuntu uzi ubwenge. Gitwaza niwe muntu watinyutse kubwira bene abo b'Abanyamurenge, arababwira ati ibi bintu mubamo byo gusirimba, buri urebye neza gusirimba no kubyina wasanga harimo akantu k'ubusazi, wasanga harimo akantu ka depression, you know. Icyo gihe atangaga urugero bavuga ati abazungu bo babimenye kera, bamenye ko nyine depression ibaho, bagana abaganga, bagana aba professionnel. Kandi kibazo abantu bacu mugira ntimuda mujya kwivuza, aba bazungu bo baravuye muri ibi bajya kuba psychologue kuganira nabo barakira, ariko twebwe tubirangiriza mu gisirimba. Bujya gusirimba cyane, kuririmba cyane, gusenga cyane, gukora iki, hari ubwo haba harimo udusazi. Simvuze ko byose ari ibisazi, ariko haba harimo udusazi, kuko twe ntitugira aba psychologue kuryama hano imbere tukagira gutya, haba harimo udusazi. Muri PhD ya Gitwaza cyangwa se muri doktora yiwe afite, niwe mupasteri mu Rwanda dufite kugeza uyu munsi, ndetse hari no mu karere ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, n'abandi babwiriza ijambo ry'Imana birumvikana, ariko usanga abantu bafite izina nk'irye, bafite calibre nk'iye, bafite profile nk'iye, abenshi mu karere kacu ko mu Rwanda, abenshi muri Afurika, ndetse usanga inyigisho zabo inyinshi ari ubuhanuzi. Icyo ni kimwe, niba atari ubuhanuzi ni ibitangaza, gukiza abantu babana n'ubumuga n'ibindi bitandukanye, donc usanga ari ibitangaza, ari ubuhanuzi cyane. Ko nabisobanuye mu bushize, Abanyarwanda benshi bakunda ibintu by'ubuhanuzi, bakunda kumenya ngo ejo bizagenda gute. Gitwaza rero umukurikiranye inyigisho ze zose, ukurikiranye ibitarane bye byose, ukurikiranye Sunday service ze zose, donc amateraniro ku cyumweru, nta hantu ndabona Gitwaza ahagurutse abantu bamugaye avuga ati amagare yanyu muyashyire, imbago zanyu muzikorere. No, biragoye kubibona, biragoye kuzabona Gitwaza ahagurutse umuntu mu iteraniro avuge ngo wowe, ngo Imana irambwiye ngo wowe, nka kurenda kwa Alpha Lukawo, kwa Bakayanja n'abandi, ntago uzabimubonaho. Gitwaza ni preacher, donc iyo ahagaze imbere y'abantu aba ari kuvuga ijambo ry'Imana, kandi ako kantu ngo kandi mugasurinyeho, kandi ririmo ubuhanga bwinshi cyane. Ijambo ry'Imana ririmo ubuhanga bwinshi cyane, ndetse ririmo n'ibimenyetso, ndetse ririmo na facts, n'ibintu bifatika. Iyo ukurikiranye ijambo atugezaho buri gitondo, buri munsi, usanga abavuga ibintu by'ubwenge. Uyu mugabo nge navuze ngo abantu benshi ntago mumuzi cyangwa se mubona gutyo gusa. Uyu mugabo ni umwe mu bantu bashobora kuzandikwa mu mateka y'isi, cyangwa se mu mateka ya Afurika, cyangwa se mu mateka y'u Rwanda, nk'umuvugabutumwa wabayeho mu kinyejana cyacu, wabayeho mu gihe cyacu, wagize impact ikomeye cyane. Ibaze umuntu ufungura izo nsengero, ibaze umuntu ufite followers bangana gutyo, ariko inyigisho ze zidashingiye ku bitangaza n'ibimenyetso, zidashingiye ku buhanuzi, zidashingiye ku byo abantu bita ubutubuzi, you know, gira gutya, Imana ikugire gutya, nutanga uzabona yangaya. Oya, we ntago uzabimubona. Ni umuntu uvuga ijambo ry'Imana, akabwiriza abantu ibintu abantu bakwiye kumenya, ibintu abantu bakwiye kumva. Icyo ni kimwe rero.
icya kabiri Gitwaza ni wa muntu mu nyigisho ze cyangwa se mu bibwirizwa bye ntago uzumvamo ibintu biri financial cyane, ibintu bimeze nko gukamuramo abantu amafaranga, ibintu bimeze nko kwitangisha abantu ngo ibitambo ngo ibiki n'ibiki. Oya, Gitwaza inyigisho ze akubwira Yesu, akakubwira Imana igira neza, akakubwira Imana itabara. Ntago uzamwumva avuga ngo zana iki kugira ngo ubone kiriya. Bira Perezida Kagame ngira ngo nawe heretse kubivugaho by'abantu nyine bigisha ibintu bimeze nk'ubutubuzi, bimeze nk'ubujura. Gitwaza ntago uzabimwumvaho, kandi ntago bizamubuza kugira abantu benshi bamukurikira mu mufurango, banamukunda. Abantu benshi nyine baramukunda. Gitwaza rero ni umuntu utigisha nyine ibintu byo kuvuga ngo abantu ngo batange ibitambo ngo kugira ngo bagire icyo bageraho. Oya, ahubwo ni umuntu wigisha agakiza, akigisha ijambo ry'Imana, akigisha gukiranuka, akigisha ubuntu bw'Imana. Gitwaza ni nawe muntu wateguye iyi Afrika Haguruka. Muri Afrika Haguruka turi kubona nyine Afrika ihaguruka, ariko tukanabona na Gitwaza nawe agera ku mbibi za Afrika no ku mbibi z'isi muri rusange. Turi kumubona yatumiwe mu giterane gikomeye cyane muri Cote d'Ivoire. Noneho ubwo nateguraga kino kiganiro nagize amahirwe ngo kuri video y'ukuntu Apotre Gitwaza yakiriwe muri Cote d'Ivoire. Oh my God, ukuntu yakiriwe ku gatuti yagiye kubwiriza, ukuntu yakiriwe agiye kuvuga ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri yakiriwe ku buryo bukomeye cyane. Reka twumve gatoya ukuntu uyu mugabo yakiriwe muri kino gihugu. Ce matin, nous avons un homme de Dieu avec nous. Et vraiment, je suis béni de l'avoir avec nous. Je sais, tout à l'heure, quand je l'ai vu dans le hall, j'ai dit, es-tu des nôtres ou contre nous? Il dit, je suis de vous, de votre. Il dit, alors, tu es l'ange de l'Éternel, celui que le Seigneur a envoyé pour délivrer le peuple de Dieu et renverser les murailles de Jéricho. Cet homme-là, Dieu va briser les murailles de Jéricho par lui. Recevez-le maintenant dans cette foi. Recevez-le, lui et sa famille, son équipe. Pasteur, vous pouvez venir. Est-ce que vous vous attendez à recevoir un homme qui va renverser les murailles de Jéricho? Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous donner ce serviteur de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour son épouse. Merci pour son équipe. Merci parce que les murailles de Jéricho vont tomber dans cette Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Yes, hano bari kumwakira bavuga no ku mateka yiwe. Reka gatomvye ku nsobanure cyangwa se mu Kinyarwanda uko uyu mugabo, uyu muvuga butumwa mwakiriye no mwapotre mugenzi we, akaba yitwa René, irindi ryananiye kurisoma René Pan maybe. Hanyuma yaravuze ngo yavuze amagambo akomeye cyane. Yaravuze ngo bahura ngo yaramubwiye ngo uri umwe muri twebwe cyangwa se uri contre nous, cyangwa se uri kuturwanya. Gitwaza aramubwira ngo ndumwe muri mwebwe. Hanyuma aramubwira ati rero ubwo umwe muri twebwe uri marayika Imana itwoherereje kugira ngo usenye ibikuta by'Iyeriko. Wow, yavuze amagambo menshi cyane amubwira, ariko ijambo rikomeye cyane riko yavuze ngo uyu aje kubriza, aje gusenya ibikuta, inkuta cyangwa se inkike z'Iyeriko hano muri Cote d'Ivoire. Uwo ni Gitwaza, uko niko yakiriwe muri Senegal. Muri kino giterane mbibutse ko Gitwaza niwe wari orateur. Orateur bivuze ko niwe muvuga butumwa w'umunsi. Cyaravugaga ngo ni Convention Spirituelle Internationale. Donc ni igiterane mpuzamahanga ariko cy'umwuka cyateguwe n'itorero cyateguwe na organisation ngira ngo yitwa EERI avec l'orateur l'apôtre Dr Paul Gitwaza. Wow, niwe wari orateur cyangwa se niwe wari umuvuga butumwa w'umunsi. Akaba kandi thème principale yari transition de l'église traditionnelle à l'église apostolique. Ni kuvuga ngo ni transition, sinzi ko nabisobanura mu Kinyarwanda, ariko ni
ni nko hagati yo kuva kuri eglise traditionnelle cyangwa se eglise ya gakondo, eglise y'abakurambere, tujya kuri eglise apostolique, cyangwa se kuri eglise y'intumwa, eglise y'ijambo ry'Imana, eglise ya Yesu, eglise Yesu yasize. Kuko eglise ya Yesu yasize niyo eglise apostolique. Muribuka ko Yesu yabwiye intumwa zababwira ngo mugende mu mahanga abemera bose. Urumva nyine yahise abifata abantu abagira abapotre. Iyo niyo bita eglise apostolique. Hanyuma eglise traditionnelle ni eglise y'abakurambere bacu ya gakondo. Iyo transition rero, uko kuva muri gakondo ujya muri apostolique cyangwa se muri nyine tubona ya Yesu yasize. Iyo ni yari teme. Mu by'ukuri iyi ni teme y'ubwenge. Ntago ari ibintu byapfa kuvugwa n'umuntu wari wese. Ntago ari ibintu byapfa gusobanurwa n'umuntu wari wese. Niyo mpamvu umugabo Imana yaduhaye mu Rwanda witwa Gitwaza Paul, ari we donc ari we watumiwe muri iki giterane, ari we watumiwe kugira ngo avuge kuri iri jambo, avuge kuri iyi teme. Nahoze mvuga ngo hari abantu dufite amahirwe yo kubaho muri iki gihe cye, tumwantedinga, tumubona, tumwumva, ariko nzi ko mu myaka iri imbere, mu myaka nk'ijana iri imbere cyangwa se 50 iri imbere, 50 akazaba akiriho 50, mu myaka wenda tuvuge ijana iri imbere, abantu bazavuga ngo Gitwaza Paul, umuntu Gitwaza Paul, bajya kuri YouTube, bajya kuri Google, bagira gute bamushakisha, kuko ni umuntu usize cyangwa se uzasiga amateka akomeye mu gihugu cyacu, muri gospel muri rusange. Iyi operation rero Gitwaza hariya yahasize amateka akomeye. Icyambere yahasize izina ry'u Rwanda, yahasize izina ry'uko mu Rwanda hari abantu b'abahanga, abapotere b'abahanga, abapasiteri b'abahanga, abantu bafite ubwenge, bafite brain, bafite ubwonko bukora neza kandi bakabikora mu ijambo ry'Imana. Yahasize image y'igihugu, igihugu kivamo abantu bafite mu mutwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, yahasize n'itorero ry'u Rwanda. Itorero ry'u Rwanda, buriya mu Rwanda dufite nyine abakozi b'Imana b'abahanga, dufite ba Antoine Rutayisire, umupapa w'umuhanga cyane, w'umuhanga uzi ubwenge, dufite ba Masengo, dufite n'abandi benshi, dufite benshi cyane mu Rwanda. Abo bose rero Gitwaza yaraduhagarariye hariya, yarabahagarariye hariya. Bigaragara ko yari umuntu w'umuhanga. Byonyine kugaragara kuri iyi afishe iriho aba bantu b'Abanyamerika, umuntu avuye muri Amerika, umuntu avuye muri Scotland, umuntu avuye mu Bufaransa, n'abantu bakomeye cyane. Hanyuma Gitwaza nawe akazaho nk'umuntu wavuye mu Rwanda. Ibi ni ibintu nk'Abanyarwanda, nk'itorero ry'u Rwanda dukwiye kwishimira. Hanyuma reka mbashimire cyane, mukomeze mukande subscribe, mushyigikire uyu murimo tuba dukora, kandi mushyigikire n'abakozi b'Imana aho bari hatandukanye. Ntago byoroshye muri iyi minsi kuvuga kuri gospel, ntago byoroshye pe, cyane ko inkuru zacu ntago ari inkuru ziba zitwika, zitwika nk'izira zose zivuga ngo abantu basimbutse baragwa, abantu ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni inkuru nyine zivuga amakuru y'abantu bo muri gospel, ariko tuzi neza ko Imana izadushyigikira kandi namwe muhari tuzakomeza gukora uyu murimo. Mukomeze mugire ibihe byiza, umunsi mwiza.